Kemudian akan football futsal ke pau nambah ke jalan Mekhlaya ke ni kisi ke mamata. But buntli ke matan futsal ke lami ke jalan Mekhlaya. But Shen ru akan senang kan si Eastern West Khasi district kan sami sekali ke matan football futsal. But kalau bandi ke Madan ke Nyngkong ke matan futsal ke Nyngkong Eastern West Khasi district. Kini ke matan futsal apa kan si ke diga basna ke jaka jong ba HB nyok si. Wan sapli pai ba yakah ke 8 tarik mata ubnai. Wan ailat ikipai ba kumjuru kini bakwa banyak kai football futsal lah kini kemudian kini op semeta mata ka jeng pengkre mensna ke benar kaya syat pat Shen sependap no ya ka ba sependap kam no naduk alpun tarik mata ubnai.